ti kenda batamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Binawali besar bitokan itu na radio bulan topat na kabde bingkara bitinta kira cuma tangana mundi biusoci ena buku cega de jolle ngabali lui baya so buku na to bitu semati cuko ena bitar menit sauci sama aptal itu ngono kita baki bil turang na ramo daro kino ngone lew ni siam cuko live di Facebook page na kabde bingkara bitinta wa bulan cuko mandale be takinde kopa. Hello from Mombasa in Kenya. Thanks for tuning in this afternoon. Pakatala kirbe no basu Steve Murphy malom bula basu sing lebih telaki be Bals Rose maramakai bula benaka bulu benaka sa taltunga ke buni maramanita mai Milbre anu itagi tingko bo benaka chiko nonto bitokani ena kai benaka ni ko ocho chi nonto wa ni nonto mai bimbolo ngodi tu ena radio bulun do mata ena kai ni bingarabi enda indai ya wakana kira bakarau anda sana bino numi tumatanga ni sere ubambulu chuka ni birto na bobaro chiko na buku ni ken baka ya dori oya na kana bata di nona toribola na makumbunran na merama andi asin nada dau bikin betul betul sarra papa rau chiko na buku ni songu binaka na kana bata na kabina ni kuana bitu na keloko na dua tolu Levin Drive baka nuni binaka tu ni bikin ni binaka bali besar teman da beta na baka sabu chiko mani tu rong binaka ya ena kabi binaka ni kuwa sekali dia betul angkir be na tal lendo bon romo tal binang sabole buna ndau siama tu bayna be kabi to sar malo bin karabi klani satu binang sar chikon bin karabi me nondo bono mani biche le budi kamba di binaka na Titus B and Sons ena kabi binaka bin karabi ndai dasana rongo ser tu ya ni na kena wo binaka go baka nuni binaka be kemani to sar na siama chiko mai ena kabi binaka ni kuwa baka talaki na bela timbali suba klani totoko chikan ken sangai nondo bisi matal chungo waga ma Australia bina wale usar na mundo laki baka yotak bele baduri wa nambose bulo bu ndo baduri chikan na bitul na bula na buku chikan libi wakin di pondoa ka talo taka chuma iturang ni tal en vita na singa saut sa buo sar chukan vinkarabi mai waga en kevin ko mai walget awang bulu cuma tangan lebih nunggu bare lecia na mata karawa tedingku bindak na ngarabi tabitok mai walget en kevin ko kemani to saran nonta oni siama tu mai Australia awang bulu talanga bintu tabelengo solo turang mai muri en Zion shopping center mai tabu malo anuita kini totoka tu nabi tokani ena ekabi ni vinkarabi endai sura certo manda na mati lolawa esa nei tio betau kula ai labo ni ozi labo mosi ndi nimbulo bena kana italia lugu Naival dunia kisah kenasa penuh ni meleo
Bila sa muli bitokan itu juga nakab de benga rabin tinta itu tokan to monoto sabu rongo ya wage tamo dim budo ya si bito beken na ono ande tidi ke tolu na miniti radio bulun do bata meza apa mena coach kenda rupa cuk mena ubale ene ka bina kani kuwa Beba kasar nga. Oni rai do tokongo na kenai rai. Dua ngana rukuni buni kau. Dua beiran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock and Rock.
Nama kemain nonton programu Bagamadawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibuna Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Sibuna tinikantua ana tinamniti may kiamo ni Maiviti. Ano veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Nama ka ana Radio Buladong Bata San Francisco. May kauti kanda Batamay. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kandau. Dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nong ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 saibarua. Erto ngarap talangan ni kena lewang semburi ani nanomu yaya. Mai na nonor to stoa kena nomu mati ni katumba. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni ndua mana wayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongoli wake na kenaroni betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tebi kwentiko. Na bakani sangu soti ni kene bakata kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi nyambaleta na hepatitis B. Petar mai kena telefoni 526 521 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Dendram beka nangola ni kibali lo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuani lenga sinu ingaw-gawa. Nana mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando Viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Ai, Kemando bakando tunga mai Viti. Sa baka matalau na nomando ko vati. Sa lemo na Kemando tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupo. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibono kenambele. Pai, correct. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maolimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be. Na Maolimat wele. Doko na nonda business na ngoli tau kaya Amerika. Doko sa mai. Do mai volleyball na Maolimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nadawi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a Vito Gonini JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bulandumata, San Francisco. Bila sa boleh pun bitokan dia nak di bengkar rapat entai sibina ono ene tiri kabito no miniti bulu benaka be apa nasa roan bulu benaka kena muni matu balem der lala rawanga benaka bitokan dia nak bina nikua asen ngede bitalanga kina berto no mati lawa nei Moses relulu kena no matu balem mai ongo place oya mai vale hobi nasa boleh brother na siamo cuk mai na kabidi bengkar rapat entai ka bagatalanga kina ento talangan bakan ni benaka be Jalmas Laubatu kapag laki na bay Frank Hamaguchi gerto na non matay lalo ni gringir satu toko na bingarabi na kaya binakadikuwa nongweka kapag laki na nomuni bingarabi na bukuli tawa ka tutoka mayope ambau mai te lebu waka nuni binakatuya ni bikemani sayang lang laki na bay lewatu lalang malawi nomuni matu panle Moses zambe na singa Pagkatalang kinabi Ben Marcus Kelly Semi kay kimtututo ko sa review kanyo ni siya machuk may nakab di bingarabi tingtay ya doon sir dana pagkaraw rongotan ko kila ni lili pusar chuko era daw talay taka na yakab di bingarabi tingtay
Então na ser mentana rongo tamata ningo konto na kena kabo usar nga mai virtu na mati lau ne kirin damu na kabi na ko bambu tania sa rongo ba kyo toka ngona italo no ni soko diri tadi gu bina kali usar no munisia mtong mana kabi na ko klan dona ngona tana ga vitan lotaka wean na ngona taba mentana ga mai vitan lokina na buku ni serengo mana Pacific Island Production Fiji ngona ndewa la kena sa
Wesea Senitangi Maria Mboroya Awesuki na Kemuroka Walenga Sandau mulo mulo raki autunga Ausaruinda mosita Senitangi Maria Mboroya Ausaruinda mosita Senitangi Maria Mboroya Ausaruinda mosita Singani sudu Marota kini sarabaku Ebunga tua bisinga binaka Lebu eru sama idalata Tokalonga tani koroma ya dobatu Laga kamu kevenga era ya domai Nivisi matindina tunan rabu ni beikilai Ay
Asante sana tunakena marama henruka tungan londa be suba kena thina kela bika todo kosar en ngo nimbula bike menin ndo batu chuku mai na korturanga lebe suba en kabira gani kuwa kilani sabi bia tirika roti umbanga kaloko mai be kemundo ngon tuni bagadengu kena vaka singa lebu ya do talangana i tukutuku en kabira binga rabin dai bike menin be kani kipa kau din bak redo chukon na bi kato da kosar na kabi di bingar rabin tintai membale chi cyclone mal mai o mai ndendre tali chuko gorto na wekangu mai ono kantabu to ono small to miss buki rafo uno buninta kuwa Watson ndon to kor mai mbulia redo ni koko sartunga na tangi sanga into na video sekule chuko na Facebook ya ndo kets tonga kana digital dona vuni kaule bakatal to na vuni mbaka nungu rete tonga ndo turanga ni ono ngai bi tamba to ngai ni ngai bango ko sar tunga na tangi sanga da wir chunga tamba da wiri ko sar chunga na tangi ya tamba ni dona kumu ngone kala sotan baka nangas ran tambe to na ruku di vuni kaule ngo ono no mendera gitu sa ngore ra Facebook tungo tau chuko na uza koko chuko na tangi ya lako nga na Facebook wata kay digital au sabanga go sanga sono ngoni pokan to mombula ngoni oni kandabu do ya robina kana romanita do samba di ba kusa ibe Yandra naita. Kita sele katalo mande na Orange Lounge. maleka warsan badi kata-kata pinakasar tunga toboy sembamba kau gai wai dala tu kinambat Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. dina to zoko keba kitu sana berata ini bagai singelebu kitu sana gali bagai kabin ngaya ni kena Na Orange Lounge, katalau buka singelebu se buka kabi, baro te itu buka manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda to identity, kena buka singelebu se buka kabi me buka na buka sekera. Na sui, ike te buteke roro buka lolo kei na vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamari di Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala keloka na mataka, kina wala keloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemunda we California. We mani ruane kabi kina tolu ene singalewu ni lotilebu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Bula binaka tini Matthew, misawa kuskusibe. Isa ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maoli mat. Ele taka kina endona nito bakataka kana lelai. Yo leu kutaka bakatotolo. Ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, odea bakasanga. Erto bakasanga telanga orato. Sarara sarna. Go enta so mangana kakana. Esen enta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Binakasaraman da kilatiko. Maulimat, Valley Marulima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Vetar tarasarani kina naba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itugu matalalai. Beba kasar nga. Oni rai do tokongo. Kena rai. Dua ngana rukuni buni kau. Dua beiran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamain na nonton programu baka madawa na toso ni ngauna. And bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni sibuna bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulebu ni sibuna tinikantua ana tininamaniti may kiamo ni may viti. And veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bulando Bata San Francisco met Kauti Kanda Batamay. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tabiok. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karito asa wadha badina na keni kana. Kay tigo talanga na nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bunga tale. Go na JJ's Food Shack.
Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karotal nga nito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani Kinavato. Giritirto sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dundu, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Sasivi, Rui Maleka, Aumaroroya, Kamarengeta, Tawanguileda, Nauna Koya, Isalewa, Mambana Numa, Moleka Man, Mosalako, Lolo Male. Mexico, Moleka Man, Mosalako, Nanumia, Newtueke, Daulamani, Mobosota, Nondarunga una, Samaidava. Kamida tomani tale non darulasa ruingasa ngasa no mutuyawa au ngaleni matamu veyau ende itunga wala kamai mosalako lolo male Mexico, Mola Kaman, Mosalako, Nanumia, Newtueke, Mola Kaman, Mosalako,
masasivi rui maleka au maroroya kamarengeta tawanguileda ngauna koya isalelewa mambana numa molekama mosalako lolo male vuveiko molekama mosalako nanumia niutueke daulamani mobosota nondarungauna samaidava kena kamida tomani tale nondarulasa ruingasa-ngasa nomutuyawa au ngaleni matamu weyau ende itunga wala kamay mosalako lolo male uveiko wala kamay mosalako nanumiyaw niutueke wala kamay mosalako lolo male uveiko wala kamay mosalako nanumiyaw niutueke wala kamay mosalako nanumiyaw niutueke. Ia santi sarang na numiau ni utunga ene sanangongo e pare ke monito yani na mati lolo na company mai serne mai Australia rongo diga ndo mai Joe Chang George Knight twin sangalau ke erto na norto mati lolo pakatala ngaki na rei fungawai aboto bekenta evitu na miniti me evitu na kalautura na maramo dorbo kino kone leo sa pakatala tanga bekenta menda sa boru bitu tano ken di San Francisco kita usa chuko ngo na daylight saving nangone daylight saving at so imuri na nito ngauna ke pakamea ndunu ke pakamea stand chuka nangono makao ngo sabo bola katal na walu na kaloko yango sabo vitu na miniti me vitu na kaloko en nito ngono Pacific Standard Time bakanta sa kilangan sa duli ato kan November in December satu tolo me nembuto ngo ang bebe 5 milyon sa buto saranga na bunua yan na rei ni bonua buto sartunga ngo ni sonang do rede ni pasuri ni sabula tongo na bitu na lomo ni mbongingo sa wali numatal de sa chini se kan sa mbongi le busar ngamai ya nango na se ngai bola tongo bikito na bitura na marama darbo kino ngaleo sa nata mandika no to programa na kabina ni kuwa nungu sari ni mote wele suba suba nga vi Melanie Vola dan vina kana siya masar chuk mai New Zealand ke pa undu me Christchurch wata lang kina vi Mele Koto pati ronden re pa chuk indona ka ron maramangoya na kana wali besar nan rendre pakanu ni vina talaga mai nandoi mai rewa vi mere watu lawa pakanu ni vina ka tuende bikemuni sekanu ngel talaga kina vi maramanita randini tonga bakalebu kemuni todo sar bak tundalinga ti mai anto sala ka kambura ki binaka na kabini bin karabe tintai baka nuni binaka talanga be son nugu bro to siama chuk mai tux baka talanga kina be erto na gangs todo kome sasa anika poliasi karbaki lebu chuk na non talota kan ngona o dona nugu keruai na ukani chungona baka sama ni tengilambai taringko ni don nunggu bro tala biju kila ni lakchumi vango na tenggelam na thaman na ken rundui oya na cyclone wata kena hurricane apa ningo kero biju
ngori rao sar nangona sana lio chuki na dhangi kima mina chuko kede lo mni pale oi ko mondir tu ngon sala sana ngai buka chuko mena kava apa rongo to kongo iyo kwena kava kede keba ka o dingoma indo na kava ngai ko dingo keba ka buka mena kava iko dingoma iko sa kilasar ngai hurricane keba ka iko sing dingoma ro indo na kava iko kilasar ngai cyclone sing bertal tonuko oh ya seranga apa ngoi sai Rongo bitan lo tu bita buta kia na kaba ngau dingoma keba ko dingoma indo na kava ya hurricane keba ka senga cyclone sata bonon tu program na ka bina di kuwa na radio bulan do bata bako motal chunga di bichina Eric bina kana siamo chunga na ka bina di kuwa sista yo pedilo no bono boninda ni bengarabi ka kuwa ngani ndo ngoma chuko bako Vitalia na kava na ngono ngonda chuko todo ko loma ngon chuko ditangi lambai tonga me sota tale na ka bini mataka ni samode Mode tabale.